Oke, inilah proses pertama mie udang malam ini, malam tahun baru 2020. Hehe, mantul udangnya bro, mantul. Ada 2 kilo nih dibilang sama Tinawi tadi. Ya Mi? Yo. Ya 2 kilo dia. Wadidaw. Ya. Oke Mas Black. Yo mami. Oke, proses masak mie udang kita malam tahun baru 2020. Halo, ada Rizky Dusana juga. Kuliner. Oke guys, di follow guys, di subscribe guys YouTube aku guys, nanti biar aku masuk duit guys. Udang, salah. Oke guys, mie udang 2 kilo guys. Mantap kali guys. Turun deh. Jadi malam ini acara apa guys? Masami lah bro. Masami ya? Reni. Hah? Reni. Rioni. Oh, Reni ya lakom pala. Inang pala. Masami udang bos. Ya. Mie lobster. Ya bos. Apa aja lah bro ya kan. Nanti rame-rame asik ya kan. Ya manja lah sayang. Enggak lah. Gede dulu. Oke guys. Oke ada Bang Tayu. Oke guys, para penghuni surga. Ada Bui juga aku. Bui baju. Silepar. Oke. Mamam lagi Mas Bro, mamam udah lagi. Agus malam ini nggak mamam ini, nggak mamam tahu, mamam udang. Oke guys. Oke, Tayu merapat. Nawit sudah mulai lapar. Oke guys. Oke anak-anak duduk ya.
Agus, duduk ya. Oke guys. Hehe. Tayo. Lagi pimpinan daya nama dah. Walau le.